kan taksa thil thleng thei mak tak tak te kan endona mi pathum laka a thlen dan ni in mak ti in alo thei ani mo chu tiang chu lo om thei ani mo iti ngei na turang kha ani le don ani kumsang ni som pasari khan tu khachu kumsum ni pangami mi pa watanabe ta kuya hi the Keio University Hospital Tokyo Japan aluta akhwa asika thanina le thau boxi alurit ema abeng veilama vuan reng bok achan chu abenga tang hian thil tui aron chhuwa kani maseta kuya hian a hlau em lo aning zok ma achan chu hei hi aton voi khatna anilawa takuya hian cholesterol anti hi amada ito inalo nei to a beng chung thuk ve taka bok ang deuh lo chor om thin hi ni a rol thar ani lain zai lo ni ve to boka he a benga thil lo om hi paisa ka ni a tuna kum so ma chuang to a anzai lo tling hle ni ina lang abenga hian buaina nei to ngai lo ma se hei kar ni ve liam ta tang khan abenga tang hian thil tuiron luang chuak tan le ta a abeng that lo na ngai bok kha ron kir le tlat damdoi ina kalvel ngai lawa are le be sein an khumuang deuh na in abenga hian infection om ta ni ina lang akhwa asika alu na tabok nen damdoi ina athlenga abeng vuan reng chungchuan receptionist chu bemol mula ani po chan lo ziakin emergency room lama kal turina ti a dakar chan ve la liama takuya po emergency room a amit chingin amu a achan chu room a eng te hi enga tilutuk aluna atizwal mase amit aching chu hian abula doctor ading ti she theya test anti how result te a endik mek doctor hian takuya anat na lo nei to le thil tui ri la benga tang ron chuak hi a en main a ma a benga thil chor bok ang deuh lo om to na tho ani chu ring ve tho infection a omta ani aring doctor hian ama ang thawa apenga chor hi an zaya an pai le mai atula ringa mase azai nga lo boina lian zok chin fil turan nei ni ina shia athisen test an ena infection om hi darin athluak bul timur vela akai to ni ina shia hei hi thil lo om takani achan chu hei hian thluak ti buain thi na hiala thlen thei ani hei hi takuya an shia hi athong ve le a alorin phak bak dai ani mase ama po a inthiam lo damdo ina lo panvat lo te kha a infection po lo trai dar pha hi poyati a karni vel la ya liam to ni a boy puilok lo kha tu na na sat pha ta ni mase amitan menga doctor bola chuan enge kan ti theini ta ang ati a doctor chuan damdu ina admit angai thu soya antibiotic chak tak a enga langai thu soibok kar ni nuwa takoya po damdu ina la omreng amua CT machine chunga lut mek alu an scan do na ni antibiotic e kha athok thale a abeng infection po dam to masi abenga tuyi real ron chuak thine ro ala re lova alik reng lawna in aron lik le thin heiwang hian ani doctor te point alu an scan an enfia du abeng an zaidan turan endu ni takuya po 11 minute nga vela muto a CT scan callin alu chung lam thla ala chara cherani azawa doctor ten a om no warta lo omri turin antia hanlu tirta a ti chuan rei lo te a doctor po awar ta ron lut vele a lekha aron kengnual aron soinghala CT scan anti result an ena abeng zai atul lo thu shilta chu vele takuya po lawm ma atho huai achan chu zai atok le tur apumpel tur he lawm ani mase he alom na hian second rei lo te ba ka dai lo achan chu doctor bok chuan asoile a mel serious in angwai angreng ta le zai ingai lo chan chu ibenga chorom to lova heng thil zong i buaina te thlen tu chu a thalo zo kani ati a CT scan result an scan na chu a entir ta a tuna kan mu mek hi a brain scan tak chu ani takuya an en chi hi a thil mu hi a oi theilo takuya hian na wang tak zet mai lo na ya chu Gorham Scout disease ti ani a ru bo nat na ani ber mai tu emotaksa arala abawa anaru arala takuya a keisa hi chuan aluru about chinani aluru arala ni ber vur khal aral ang deuh hian mi thlaila
chuan kha tui ril a benga tanga ron chuak thin kha aluru rala tang khan a thluak tui ril a ron put chuak ti na ni van doi thlak takin vo in ni thleng hian hengnat na hi ti dam theiala ni lo gorum scout disease hi dam thei ani ri lo ani doctor ten an ti thei chu aluru ral le kolai vel pin ani mai glue in an chara glue satli ani lawin special glue an manga aluru kolai an ping ani mase maktakin hetia an char ta hi a thok thariawa a in check up chungchang sha thei nu nung ber publica an puan za nu nung ber chu kumsang ni som pariat ani a kumsang ni som pariat po khan takuya hi a thavia wani ti report ani tlai khat chu January thatop lam kumsang ni som pariat khani a papakhat den levitis hi medicine Wisconsin an ina afate pathumina bathroom an introma aluta den hian afate toothbrush la in bulhlo boma apai disinfectant in bathroom chung dar thalang le bangle akil tin chu a spray veka thil ho po a shufai vek den hian hetia ti chan chu ama anupui le afate pathum an chung kwa hian strep throat an nei ani a omzia chu an shokana a an thil e harsa a an lutena in an khwa sikbok an shokana ni an doctor chanan vai hian antibiotic a tir veka an in fai em ada areng turin ati a bacteria an ina tur eng po anti fai reng atul thua soya mase hetia de anan bathroom ati fai mol la hian aning thut achan chu hei hi voi khat he shoknat na strep throat an veina hi ni lawa thali veliam ta tangkhan an chung ko hian strep throat voi ruk lai an neya antibiotic engzat po la se fai in an invong thin ma se andam pha chuang lo andama an na le thin den rilu he boy ama hi biology sani bok den bacteria chanchin chu a shevelu tuk bacteria ron chan tur zongin a bei polo bei ven sa a amale an nu na tho na an tho puitia hetiang nat na nei hi an lo ti a shevek to a an fate skula ponom heklo voi ruk lai an dam lawa hetia an dam lo male an dam lo lai po hian an nu pa hian disinfectant spray mangin chuat bangle an bung rotin reng te antify vekzel hian ina bacteria hi ani chuan antify dei to turani a mase bacteria chu engtin te na mo aron thei zel maya khoya nge a chuanang a shathiam to lawani mase antify mola athil ti hi lok thak lo viawin shema se athok mola azawa chauka kala adam doya eya afate kumthum le kumruk mi te eitura lak sak boka an unawin an ruma an lo muwa an nam lawan lo chawa anu omnu ruma an ma ni ruma lut le a anu po in ama po dam thalo chungin an fapakum khatmi damlo boy puin alo pomme kani denan anu eitur dam doya pe a afapa ena alate ema denaril ru hian nani afapakum khatmi lek damlo ngun lutuk hi amala hian ti thei nei silo she omati ni doctor thu angin an zela voiruk na lai ni in engma danglam silo antang ni berina shia mase hetia tlom inti taka dena din lai hian ngai tu athut anu hi doctor pediatrician retire ni a anu hian engemo thil thuron pek turana ring tatlat a thua phone a phora chanpui dilin anu a phone ta den anu hian he strep throat an shokna thlen tu bacteria omna hirin alo nei ngei mai ti bodan turpu a theyang mase de na hi biologist ni in bacteria te dan she tu ni a anurin dan hi chu ni thei che in a shelo scientists le medical professionals dang te po in arindan hi thil ni theya an ngai aring lawani mase tuna chuan an mang ang to ati tur dang an sheto lo thil thar chu en chin an du ani denan an thil ti tura puitu tan expert mit hiam azong chan ta a mase expert biak te piang chuan an nol zel he thil ti tur hian an in ring hlom lawani dena hian be seina anei ruve thawa mase damdoi lam thiam tu te po abiak ten thil thei ani an ring lo zel thakhat vela liama march thatirani a dena po damdoi ina oma anupui bula thruwa an pani hian an fanukum thummi damdoi in khuma mobile mai oxygen max vwa akuta iv vwa chu an en meka achan chu a voice sari nan ashokan na le strep throat an nei le ani tuntum chu an fanu te hian pneumonia nei tel le ngala
tuna chuan den ale anu pui po hian an fanu hi adam chua lo an hlau em to ani den hi a chawa hre omna ina tuwa mani afata na chung kata na ati thei om chun chu tu emotal anu rindan anu theory kalpui chin du tu test tu turamamo ani mase he thil ti tur expert an biak mitam takan biak ten an hnol veksi den a po inti ngai na shelo lutuk mase dam doi ina an oma hetia an thuta an fanuan en ngoi lai hian den nu pui ron tong chuak thut hetia expert medical professionals take care tan pui di lo hian zirlai medical students te hitinge kana roi mai lo he kanurin dan min te saktur hian an thafe zo kanga tita den apona lo pom thlap University of Wisconsin kalin students te chu an vapia a he an thil ti hian omzia aneita April nili kumsang ni som pariata ni a an chung kwa in strep chot an nei chan tir na masabera changa tharuk na ni chu den le an nu ten an ina thil engimon la chuaka University of Wisconsin an kalpuya zirlai te chuan chu chun lo zir chianga den nu theory chu alo dik ngei ti proof anita thil ni dan chu den le an nu le an fate pathum chau kha an chung ko a cheng le step chot vein lo ni lo an chung ka member panga ba ka twar ve pakhata lo oma chu chu an chung ko jinga mi thau an zo te ani veterinary an san biak zong te khan zo te in step chot shoknat na an ve thei an ring lo shim aveya mishinga kai phei chon ring lo thil thleng zen alo ni lo bok nen mase kha den anurin dana ni si a an zo te kha an lo test du thin lo den an University of Wisconsin Veterinary School a zirlai te abia khan an ni chuan an lo test maya result aron chuaka aron positive tangei mai an zo te khan step chot nat na kha alo kai pal lo maya a chen pui te kha lo kai zela an dam thei lo ni zo te ngei po khan alo veya en kol lo ni ve si lo le ngal kha a khongai thlak tak zet den a fanu po adama pneumonia po adama antibiotic round khat an chung ko in an eile chewa an zo te po antibiotic pek ve ni a an in voi khat fai takin an hantify le a an chung ko in an zo te umberto po tiam hian an dam ta mak mai ani September ni somthum kumsang kha chakwa somruk pali ani a kumsamli pali mi nu pakhat Charlotte Lawrence hi anule party apartment kota apasal ni nanding mek hela hi southwest Germany a khopuilian vaklo ni karslamani Charlotte chu an thoko ka anule pate in chu a hongta muang chang in aluta heta an kal chan hi chu anule pate hi ni reilo teliam ta khan an thi thutani he an ina nge hian an thi a kumsom sari paruk mi le kan lania an hrisel em mase apa zok hian chauka a heart attack anei thut maya anu in awa mu a heart attack anei ve pha ta ni a thon lutuk wangani a anu hian doctor chu a phone manna in doctor an ron thlen chuan Charlotte nu le pa te hi an lo thi man to ani Charlotte le apasal te hi Wisconsin atagin Germany a hian ron thlok thlenga tuna an luta Charlotte po anu le pa te living room a dinga a hoi kwala anu le pa te bungroli an thil nei te an ena nat na le she om nei na ron tuam thut a tap chuak ta hial mai an pa point ti ngai na shelawa an nu chu thutlenga thuttira chol ha dam dorin ti TV a on sak boka tlai an ei tur hi helai anu le pa te then omami kum upalam ve to tho Caroline in ron siam sakdona anin befel sa veka chubaka Charlotte pate po aron kal vedo na ni helai bul nai loka cheng hi nia pate hi masi ani hi chutlai choi khamaron kal chau turani minute somthum vel liama Charlotte po TV anin living room ala oma Caroline an then omnu poron kal to a cho me siam tur ron keng nual bok asiam ngal mulmula athil siam rim tui tak te aron nam chuaka Charlotte po azia pha de usot Revak lawa Caroline chuan ka peidon to e aron ti a Charlotte li an pa po do kan kilin an va thu a Charlotte aron chop mola an pathum chuan ti pa in thamwang takin an ei hawa Charlotte patte a didara ron kal tur po an ngak me kani huntle maliam le a didara Charlotte patte po ron thleng ve ta kongka ron kika ma se tu man ron chang mai lo a kek le a
an la ron chang chuang lo leader hian living room a TV in on ri chu sia a ma se mishing thom cheri ti vel engma shelo minute hnia liam le a alut taringot living room a kalpela Charlotte le an pa le Caroline ni te po kau tu manan la chang chuang lo thom a shabok si lo makati chan tatlat khongin om veka ka kaldon ti an shevek sia ti a chauka a kalpheya ti chuan do kan kilin Caroline ni Charlotte le an pa te chu a muta ma se thil dik lawa an thut to pa an cho te chu an ei chen to tho ma se an chelo an malam en to ban ang dider chu akuna Charlotte engi omzia engin ti atia ma se Charlotte mela muchiang ta an pa mel nen Caroline mel nen aphuna salutuk atol nung dor dider thil mu hi arab omin a thalo lutuk hi international news anita hial mai he thil thleng hi Charlotte nu le pa te khan arwal deuh tho in heart attack an nei kha alo ni reng lawa thil thenda ni mo anti kha lo ni lo toxic shower gas Boruak lawm tak tui chelwan na mun pui tanga lik kha an ina lik lutin an chauka thleng sil na pipe li ka tang aron lik chuak alo ni a he gas lawm hian Charlotte nu le pa te kha alo ti hluma an thin phu kha lo ti to pani tuma in he tiang hi ani an ring phasi lo nen Charlotte le an pa po kha anu le pa te ina hian ron zina chamlo kan tum kha ni a kha in kha Boruak lo omin ala tuam ti an she si lo dider aron kal khan Charlotte nu pa le an asiam tu Caroline ni te kha do kan kilin an lo thireng ti a mutani van nei thlak takin dider kha achuak vat kha adam pha ta ni he thil thleng newspaper a anti chuana tak chuani